Tawala tala tutupu ke lata mai pō nei. Tukuanga he hokotaki ko misi haka tuhi whakawe ke whono i ke pule. Mo e hokotaki he whainga hua malolo sino, ma tau ua whi uofu maua, ma tau ua whi uofu maturu. Pāla whalai atu ko au kolo sana sani holo, ma hanei hatu tūlo tau wala talo tutupu ke lata i mea whiawhi nei. Whakamua ke he whono i ke pule, ne whakahoko he au lutu e whaata puka male, ko mai ke taki he ko misi haka tui whakawe, ko lilifu ko pili tālangi ke tuku atu hoko taki, he ko misi haka tui whakawe. Mai he mga aho ne kua wina whakamua he ko misi, he tau whaata puka male, ke tau tangata o se motu ke whakakese tau manatu, mai tau matapatu liu kise he toi whakawe. Ko kisia e whalu e ta manatu kua naka i whiawhia. Ka kano he naka i katoa toa e tau whakailoanga, mai liu kise he toi whakawe, mai naka i whakahoko ha whakatu tālanga whakalaulahi mo e tau maanga. Hanei e tau wala tāla ia. Ko tali atu e hangai te kitake ko misi haka tui whakawe, ko lilifu ko sin he mana he kau ki he tau manatu whakakise, mo e tupitupe he tau tangata hanga o ia ke he liu kise he tui whakawe. Ko whamawhana atu a ia ke he tau tangata he motu, ke whakahau toka mai ha kua amana ki alo tūru, ke whakahoko e tau whakatutala anga mo e tau tangata he tau maanga, hanga o ia mai liu kise he tui whakawe, he tau mga honei mo e tau mahina mai mua. Lahi e mahuinga ke putuia o si ta manatu mo e tau manako he tau tangata ke lata mai tau whakatoatoanga whakahiku. Ko mai ki whuki whaulu e tau e ke pule ke whakakise halau tōlu ta manatu ke he hokotaki. Mua atu ke whai whakailoanga laulahi kua lata mai tau tangata he motu. Laulahi he ta manatu kua lata ke whai mga aho e ko misi ke whakatutala mai tau tangata he tau maanga ke whakamahama e tau amamanakianga nei. Tali mai he tā mata e tui whakaweha Niue he tau taha e a whihiwe seo me whitunga whumawha, koe langa tahala ia e whakahui he tau taha e a whihiwe seo me hiwanga whumaua. Kua mana ke whono ke pule ke whono a pungipungi, mo e longona e tau mata whakatu whono whakalatalata ke he whakahuianga e tui whakawe, mo e tau puleanga ne wha kua mana ke whakatutala ki ai. Nā kai whai mata whakatu whono whakalatalata, mo e nā kai whai kupupuleanga ne tuku atu ke whono ke pule, he aholo tukua male, kai taha e la mata whakatu whono, kua tuku atu mai longa anga he whono ke pule, mai wha e hokotaki kua tuku atu ai. Kua whakamoli fōki he lilifu i ki pule ko Crossley tātui, kua mana ke whakatu whono ke whakafua atu e lo nisi fō, ne tālanga paua ki ke lata me tau ngahua tonga, kai kua naka i lata me tau walatahi Niue. Hanei e tau walatala ke whalu tau meana kua longona ai, he whono ke pule, he wha he tau kua male. Koe whakailoanga mai he iki pule he whāhinga hua mai tau patapatunga hua e whakatu whāno koe lilifu ko Crossley tātui. Koe he ana tali ke he huhu mai he eke pule motu lilifu ko e mani whakausi manawa lui. Hanga au ia ke he lo nisi fōu ha kua leva e hoko mai e lo nisi ke he motu kai nā kai ki sia kua whakaonga ki ai. Tali e iki pule mai whakamuoli kua nā kai lata e lo nisi nei ke whakaonga ke lau koloa mai he tau whakatonga. Ko mena ia kua onono e whakatu whono ke whakafua atu. Mai longa BCN News, ko e lo nisi nei, ne ka mata tālanga ai he tau ua whi hongfuru mahiwa ke he motu nā ko fisi, mo e whakatupe ai ke tau tupe langa matai mai he whakatu whono New Zealand. Ko whakailoa fōki he whakatunu whono lilifu Hema Douglas, mai loanga he whono ke pule. Ko amana ki e whakatunu whono fō he whono ke pule ha New Zealand, ko lilifu ko Jerry Brownlee, ke hoko mai ki Niue he mahina ha pelela. Ko e amana ki ke whai whakatu tālanga fōki lilifu ko Brownlee, mo e whono ke pule he motu toko whā, e ke pule mai he whono ke pule New Zealand ko amanaki ke he hoko mai mo ia. Longana fōki ke he whono ke pule e whaula tau huhu, ko puhala atu ai ke he tau iki pule, ne huhu atu e ke pule motu lilifu Pili tālangi, ke he iki pule lilifu Sonia tālangi, hanga au ia ke he tau whakaholoanga whakamanatu tū tau limu fulu pule whakamotu he tau nei, mo e koe whai whasiwhasianga tupena kai kua whakatoka ke lāta mai tau whakaholoanga ia. Ka nā kai whai tali e iki pule, po ke palemia iki pule he tupe, hanga au ia ke he tau whasiwhasianga tupe. Mai longa fōki ke he whono ke pule, ne he whailoa ai he iki pule he whahinga hua malolo sino, ko lilifu ko Sonia tālangi, e uru whakatunu fō he whahinga hua nei. Ko ia ko Meneva iki mau, mai he motu ko Nisilani. Ko ia ko e matuwhine mai he manga ko Alufitonga, mai amana ki ke hoko mai ke kamata hana ko te whanga, ko e uru whakatunu he
whahinga hua malolo sino. Pehe ki pule longa ngā hua kua manaki kia ia, ai tunga e matawhakatu whono fō ko e Health Practitioner Act ke lata ia mo te whakataanga he te pulotu ki ngā hua ke whahe malolo sino. Kua manaki fō ki ngā hua o loa me matakau pule ngā hua ke laumatai ke lata mo te whakaholoanga ngā hua he whahe malolo sino. Mai longa PCA News ko whitai te ki Turkey he tau e ke kāwho ko e Chief Medical Officer he hoko mai ki he motu ko ia ko Salesi Akuala. Ko tuku atu whoki he ki pule ke he whona ki pule hoko Turkey langa taha he tau mai he whahinga ho malolo sino ke lata me taunga hua mahena i ulai tau uawhi ofu maua ke mahena uni uawhi ofu maturu. Mai he hoko Turkey nei kua whakakisi ai he whahinga hua e whalua tau meana kua kaikalau e tau whakaholoanga hua tunga e ngā hoa i tau tangatanga hua mua atu ke he whahinga hua tau nosi. Pehe hoko Turkey ka mata he mahina iulai he tau uawhi ofu maua ke hoko atu ai ke he mahina ha uni tau uawhi ofu matolu. Koe toko hongfulu maua e nosi he whalenga ngāpu ke whahe malolo sino. Kai hoko ai ke mahina Januari he tau e kamali tau uawhi ofu matolu. Koe ono ni e nosi mo ngā hua lau tolu fitu e aho he whahe tapu. Koe katoa te tangata ngā hua ke whahe ngā malolo sino koe ono fulu mataha he mga halana. Puto ia ai toko hongfulu maoni te tangata ngā hua administration. Toko lima e tangata whakaholo ambulance. Toko taha e tangata ngā hua reception. Mo e toko wha a lau tolu te tangata ngā hua whakamea. Toko ono lau tolu ni ngā hua ke whahe tau se nifo. Toko walu ni ngā hua ke whale he tau mamatua fuakau. Mo e toko lima ni ngā hua ke whahe puipui ngā ngāo. Pia e katoa toa he tau tangata ngā hua ki he whahe ngā hua malolo sino mai he mahina iulai uawhi ofulu maua ki he mahina a uni uawhi ofulu matolu. Koe hoko taki nei ne tohia ai he ulufuka tonu koe ke kāwho Edi Akawala tō whakaosi hana katoa whanga he tau e kua mole. Mai longa ai kua manaki e ulufuka tonu fōu kua Minerva iki mau ke hoko mai ke motu a flaile he whaitapu nei. Matutake me whaulu wala tala fōki ke he hoko taki mai he whahinga hua malolo sino. Kua whakamaheno mai e tau numela tangata kua tātu mawhisi ke he motu ko Nisilani ko e Mediveka ia. Mai he mahena iulai uawhi ofu maua ke mahena iulai uawhi ofu matulu. Toko walu e Mediveka ki Nisilani. Hanei a esta pawihi mai tau wala tala ia. Mai longa ai ke he tau whakatai tupe mai i alo tōlu tau whisanga hua he whahi tāna ki tupe. Whakatai ai ko e whitunga fulu e awhita la he taha e Medivac. Koe mana ia ko e anoano ki he 5 anonga fulu seo awhi. Po e molea whakatose e 500,000 tāla ne whakamolia e whakatuwhono ki e tutungi ki tau Medivac. He tau mahina whawhasi ki he hoko Turkey nei. Ta tai ni e tau numela nei mo e tau numela he tau uawhi ufulu mataha ki he uawhi uafulu maua. Toko walu fōki e Medivac he tau ia, koe tau uawhi uafulu ke uawhi uafulu mataha, toko whāni e Medivac ke mga halana. Pehe e tau manatu he ke kāwho Edi Akawala ke hoko Turkey, koe ngā hua mi Turkey e tau ngā hua he whahinga ho malolo sino, ka maua e tau tupu ke whaka ngā hua, mo he haiai e tau numela, mo e tau pulotu tangata ngā hua kua lata, ke fua e tau ngā hua he whahinga ho malolo sino. Mahuinga fōki ke hana tau manatu ki ngā hoa o loa e tau whahinga hoa whakatuwhono, mo e tau matakau mai whafo. Ke langa ki hake tau ngā hoa he whahe malolo sino si pihia mo e tau ngā hoa whakalaulahi he motu. Nā kai whamahani tūmau ke mua taha whakātu talanga, mo e tau iki whakawhili la lahi he tau whakawhilianga. Kai lahi mahuinga he whahita puka male, ko mai ke ai a PCA News ke whakatutala mo e iki whakawhili lahi he tau whakawhilianga hai Niue ko Greg Coxhead. Ko mai ke ia ke whakatutala hangau ia ke hana ko tawhaanga ngā hua ko e iki whakawhili lahi. Hana ia Saraya Mangawa me do wala tala ia. Ne tupuha ke ia I toko roa me whakako ai ke haonga pulotu ko Waikato, ne ko tawha whakamoa ia ko iki whakawhili mai tau whakawhilianga Māori mo Niue he tau awhi mo e walu, mo e ke ia ko iki whakawhili lahi ha Niue he tau awhi me hongwhuruma ono. Ke tau whahi tupuka mole, ko mai ke tau iki whakawhili toko wha ha Niue mai Nisilani, ke whenanga mai ke motu ke alata mai tau whakawhilianga toko lunga ha Niue, ko mai ke ia ke whakamama mai whala tau ka kano ne na kai wha whenanga tumau lo toru mai ki Niue. Ka kano lahi he na kai lange tau tuhi ale, mai tau whakawhilianga toko lunga he motu. Ko whakakisi hana tau manatu ui whakamanuina ki he whakatuwhono, mo tau tangata Niue mai 50 tau he whakamanatu, he pule whakamotu he tau nei.
Koe whaata pukoa mole ne whakatutala ia BCN News mo iki whakawhili ko Lili Fuko Wilson Isaac ha koe whenonga whakahiku hana ke he taha e tau iki whakawhili ha Niue. Kua whakaustua i hana kato whanga he tau nei, hongfun mawhitu e tau ni ngā hua ia ke he whakawhilianga ha Niue, kamata he tau ua moi whitu. Tala hau mai Lili Fuko Wilson Isaac, ko e mga hala ia, mai longa e tau whangawhikau ne whakawhili lau tōru ki ei, mai longa whoki e tau whakawhilianga ki he tau toruhia tu tangata, mo e tau whakawhilianga holi whono ki tau mata whakatu whono, ko e civil, mo e criminal court ia, ke whakatai ki tau mga honei, nā kai longa e tau whakawhilianga pihia, kai maunga ia e lau lahi he tau whakawhilianga Niue, ko e tau whakawhilianga ki he tau hopo, mai he tau hopo kele kele. Tala hau mai fōki e Lili Fuko Isaac, ko a whakaosi fōki hana tau kotoa whanga, ko e takitaki ki he Waitangi Tribunal, ko a whakaosi fōki hana kotoa whanga, ko e iki whakawhili tuko lunga, he whakawhilianga he Maori Land Court, he tau koa mole. Kai tu mau ngai ania ia, ki ngā hua, ko e taha he tau iki whakawhili, ki he tau whakawhilianga ia. Pihea ia peseni ko whakaosi mai hana kotoa whanga, ko e taha he tau iki whakawhili, ke he whakawhilianga lahi a Niue, tō ahi mai ngai ana ia ki Niue, he tau ngā hui mua. Mana ke ia ke ngā hua ke he hana whāma, mo he whāma he hana mga whaua, he tau ngā honei ko whakausi mai hana koto whanga. Mana ko Lili Fuko Wilson Isaac, ke tuko atu tau whakamuria hana, ke he motu ha koe tau whiawhia, tu whakamnatuanga limungu fulu tau pule whakamotu, he tau nei. Toko ua e tau whisanga hua leo mai New Zealand ne whenonga mai ki Niue, he ua whāhita pua mole, ke whakahoko whaolo tau whakakoanga ke lata mai whahenga hua leo he motu. Kua whakakatoa toa halo tūrua tau whakakoanga he autuloto he whāhita pua mole. Hane Saraya mangawa mai tau walatala ia. Ke aho lotu he whai tapka mole, ko mea ke BCN News ke whakalataha atu ke taha he tau whakakoanga nei, halau tōlu ne ko whakahoko ke whale tali whenonga i sinek matawai. Ko mea ke takita ke whahinga hoa leo ha Niue ko Tim Wilson, ke whakamama mai whala tau kakano ne ko tause e tau whakakoanga nei. O mai tau leo mai New Zealand, mai he whahinga hoa International Services Group, moi Pacific Island Police Prevention Program, ke o mai ke longa matai, he whainga hua me tau whakakoanga he tau leo ha motole he motu nei. Koe whakakoanga nei, kua lewe ngā hua e whainga hua leo ha New Zealand mo Niue, ke tālanga, ke lata ai mo e tau leo ne ngā hua ke he tau atu motu ha New Zealand i tunga Niue mo Lalotonga mo Tokelau. Ka kua amanaki motole mo i whakakoanga nei, ke o mai e tau tangata nei, ke longa matai mo i tau whakakoanga, ke liu whakawhoo, ke tau puhala ha motoni ne tau sira kumikumianga, mo i tau si ke tālanga e tau hokotaki, mo i tau sira ngā hua ha motou, kai ke langa matai whoki ke he whanau ngā hua whō ha motou, mua atu ki a Constable Variana, ku ne ka mata whō ia ke ngā hua mo motolu ua mahina pa moi. Whakatutala whoki a BCN News mai tahe tau whisanga hua leo mai New Zealand Inspector Brendan Keenan. Pehe mai ia lahi whiawhia hana ko meke ke liu mai, me tau se tau whakakoanga nei. Nā kai whou kai mahuinga ke liu whakaako e tau whisa leo, ke au si hake mai whakaholo ki mua e tau puhalanga hua leo, mai motu mai Pasifika. Ko whakakise whoki e tau manau te hau whisanga hua leo whou, ko Frank Valiana, la he whakaue hana ke tau whisa leo mai New Zealand, ko whakahauko e tau whakakoanga nei. Ko whakahauko e a whakahiku mai tuwhatuwha e tau whakamailaonganga tuhi certificate, he aho tuloto he whahi tapko mole, ko mea ke lilifu komisina toko longa New Zealand ki Niue ko Mark Gibb, ke whuaki angi ke alotole tau whisanga hua leo he motu, ne kua maupopo me mawhale tau whakakoanga mai he ua whahi tapko mole. Ke he halutu fōki he whahita pukua mole, ko mai ke whahinga hua fōwhanga matangi ha Niue, ke oatu ke he aonga he tau whāna wiki, ke whamanatu e aho fōwhanga matangi he lalolangi. Ko e matapata manatu ke lata mai tau nei, tuku ki mua mai hiki hanga matangi. Hanei whalu e tau walatala ia. Kua whakamana te aho fuafua matangi he lalolangi, he aho uawhalu mai tolu, he mahina hamasi he tau takitaha. Kua mea ke whakamana te aho ne whakatu whakamua me takau World Meteorological Organization, WMO, he tau tai awhi hiwa seo limunga fulu. Kua whakatutala BCN News me tā he tau whisanga hua lalahi, he whahinga hua ne ko Robert Tongiamana, mai whakamama mai ia whala tau whakaholoanga mai aho. Na kai ko ya hani ni ko ko tu ke ka ko ro ki mai ki mo ki la tai mai aong ha ko na ko mo tan ki
fia roa e vai na rua mai to whanau he au. A koe aho ko oku ka ua whanau tōru, e mahina masi tau tau osi, si tōka hae e aho ua tōru ke hao whaiu. Nei ne ai mai ke whahanga hao whaiu, ka ko roki mai ke lata ia mai o nei, ke lata ia mai toki kona hua nei. Koe whakamatapato anga he makau, tunga nei ne roa e tōru, koe matapato lahi ni ke lata ia mai tapato i tau nei ke tūki mua mai tau hiki anga makau. Koe whakapaparangi ha at the front line of climate action. Aia sige. Kano ia ne tamai e whiawhianga nei ke whiawhia mo o tōru e tau whanau au, ke mahe ke o tōru ke whai māmaanga. Ke mailonga o tōru e tau mena o te tupu hapa i tau hiki anga matangi. Kua mea ke whahinga hua fōfō matangi ke ute tau whanau ke anono ati ke whala tamatakawi he motu ne kua lauia tau ngā hua halau tōru. Wa watu ala tōru ki liku mai o Climate Weather Station vai Papahi Farm wa for Sir Roberts mai whalinga hua he whahinga hua fōfō matangi. Koe tau whakaholoanga ngā hua puhala tū mai whāhitapu nei, ko ngā hua e matakau saina ke wari tā sila e tau puhala tū mai tamakotonga ke hoko atu ki tā piu. Tōna kai hawhangi e whaulu wāla he tau puhala tū nei. Tō haha e tau whakamailonga anga puhala tū, kua ole atu ki he tau tangata osi he motu ke mailonga tau ngā hua nei halau tūru mo e whakaholo whakainene e tau hala nei po ke whakahonga whalu a puhala fuki. La he fulufuluala mo e whiawhia tau whakaholo hanga he matakau toa Niue ma anuiha ne o atu ki Niselani he whaita puka mali. Kua matalahi alau tūlu ke he taunanga polyfest he awhaiumu o mali ne kua whakatata halau tūlu e tau kōri me tau lolong whiawhia Kia lau tōru e toka longa kua mamata atu e tau fufuta kōri he tau Niue. Kua nanofo atu lau tōru ke whale marae i o tara ke tau aho whakapāne o atu lau tōru anono ke tau mtakawi mahuinga tō ngā mautat mai whale anono whetū. Kua kisia fōki ke tau whawhonga pēpa he tau mamatua he whahi tapka male, kua whakawhelewea lau tōru mai tau aonga toko tōru i o kalana le whaiwahenga whakaako wanga hau Niue. Po tō ia tau aonga he tau whanau i kiki ha whawona Rosebank mo Rowendale. Kua tau sia i e taha taonanga pō whiawhia ke aonga ko Rowendale, ko tolo atu e tongalonga e tau mamatua, tau kapisinga me tau mga whaa ke whakawhelewea e aonga he tau whanau i kiki ha Niue. Koe tau nanga whakamua ko mai ke tau aonga ne tōru ke kauwhalataha mai aonga he tau whanau i kiki ha Niue. Mai he tau tūpene moa he awhiawhi fōfua koe tōle awhitalani ko maua, mai fua ke tau tūpene i ke aonga ha Niue. Koe matapatu lahi he whenonga he mtakau, koe halo tōle tau kōli me tau lolong whiawhia ke tau nanga lahi o kalana ne whawhakahau ko he tau tau takitaha koe Polyfest. Kua matalahi e mtakau he awhaiumu he whahi tapka mole, kua mai ke pā mai whakausia ke taunanga ha Niue. Lahi fulufuluala me mana ia e tau tau sio seanga sino halau tōlu ke tau lanu moana mai ango. Kua whiawhia e tokolonga kua mamata tu ke tau whanau mai halau tōlu tau whakawhiawhia anga mai aho. Ke hau tapka mole kua oatu e lau tōlu ke he kalisia i o tahuhu Niue. Kua mamata tu whoki e tau mamatua ke tau whahi whakapuloa ha Niue PMN he ahonga fua. Tōli liu mai mtakau he awhleile he whahi tapu nei. Kau i kia Natasha Toyono Tohovaka, PMN Niue Whama Viliamu ke he tauata ne ko whakaonga mai walatala nei. Ko moa e whaulu e tau koloa langa ki mamawhawhu, ke lata mai whale whawhau sino i aluftu ke lau, ne kua leweki mo e te kitaki e Alan Tano. Pehe mai a Tano, ko whaki mai he mtakau International Weightlifting Federation e tau koloa langa ki mamawhawhu he tau Kwamali. Koe tau koloa he whale whawhau sino kua lewe tuai me whakaunga mai he mga hala waf me tōru, mai tau whiwalanga ki mamawha he tau whawhuta i Kiki Junior, ne kua takitaki e Niue. Kua kisia whoki kua whakawhau e whale whawhau sino, kua wale e tau kaupā, me maua e tau taila whau, mai he whale whawhau sino mai whakamua ne whakahingoa koe Savage House Boxing. Kua wina atu a tāno ke lau tōru osi e tau tangata e motu, pi hea mo lau tōle tau tangata whenonga e vēwa ke watu ke whakaunga e whale whawhau sino ne. Na kai whai tongi ke whakaunga. Sipe naha tu tūru tau walatala tutupu ke lata ia mo ia whiwhinei no lofo a me mluene pō, o sana singhola nei kua mawehe atu, tō liliu whiweia ke whaita pukahau.